Dong be. Badan. Kebiasaan zaman parabna. Pep lagi. Cukut yang ngasih hidung. Coman. Jelas. Aing bae nu maraban be. Coman gantian. Wih. Mangga boleh. Ejokan sama kana ieu mah. Oke, seminggu di masak. Ulah di yuk. Bayam ka yuk karbit. Gitu bae. Goak lapar bobot teng kerebek. Nah. Ih. Be. Anakan nih Mambe. Kusoman berenya. Bang. Nih. Hidup soman di dalam ayam be ya. Anak nak be. Ih, Mbe sieun lu cek kajebros cek. Bae. Ngalah lah. Wih. Parap. Woi, tinggal dapat aritnya doang. Arit. Mananya karungnya? Karung. Ah, karung. Menang-menang sa ini loh. Tapi karung. Cewek. Boleh kamu. Awal tongkatamu, ku tak pernah ada rasa. Tahu. Mananya ya lawang nak? Ih. Tah. Nih, ini mah cewek pentingnya. Wih, Neng, jam sa di dia. Banyak alam. Nang tadi yuk. Ji, pengajawaan. Dan mungkin. Kirim. Neng, yang kita ke orang. Si saha. Yang penting. Saha yang mati. Anu mulai jadi segala teh ya. Beak tuh. Oh, sian nendek mandian aing teh ya. Oh, ya kita. Beak ente cai bawa ke sia. Ayo, bawaan. Aja ya tekan nih dia. Dia aya dan aing nanya ke sia nek naon kan dia. Ulin bae. Teu menang gitu. Ulin mau kos gitu. Nek ngarit tadi. Embe beak malamna, aju manggi. Manggi naon? Geta di dia. Ih. Wih, cuma penting teh ya ngajak. Wih, titiknya nak. Woi, pulung. Si kenaon di dia? Di si tukang tunggang pulung kaing. Emang mau meureun. Neng, si dek bae di jeung nyana geus mah. Tidak. Mau pulung li. Naon aing teh nyana aja, nyana ge jore, yang beungeut ke aspal di. Ya iya keur saya kaya nunjak teh ya. Aing ke tukang pulung. Karungan waing udah waing. Neng, emang ini datang mabur. Ada. Ampun. Wih. Menang dijual kayak nggak? Nunjak sih aing di tukang pulung. Wih, ampun. Ampun, mohon malah ini beli. Wih. Ah, jual kayak mah. Kemaranan bener-bener be ngorowokan be jadi paraban gitu.
Ini jukut ya, si Ede gitu jukut yuk, acak-acakan yuk. Ya, udah si Rohman tuh. Si Rohman apa sana woy? Oh, si Rohman apa sembe? Oh, beneran puas sama sekali. Oh, Gandeng. tangan ke jorong dulu. Woi! Siap berani ngobrolkan je. Naon huha naon heuh ieu betah neuh. Hakan heuh dihakan. Cuy jadi kos kieu tuh. Naon? Ceklok beureun sia. Keplag naon? Oh, keplagnya. Gede. Dulu. Lepas. Kacak. Kepelag naon nih. Kedong. Naon? Suka jadi kieu ani lieur. Naon? Naon? Ih, elo edan lain ieu. Arek, baturan sakaman di deui. Naon? Naon eta? Ih, Gedang. naon dia eta ieu? Kok jadi kos kieu ieu budak. Kecelok bakon gitu. Oh, tadi kumaha? Jih, kita amat sih. Di. Itu dong kau deui. Kumaha deui? Ngomong atuh. Nu panjang ge, nu panjang. Aduh, parah bener ya. Sama apa ya nak? Deh. Aslah, baiklah. Ya, tapi siap. Ya, jual ya. Pak, juragan. Nang duit dia mah, lumayan. Udah jual lah. Tung, jadi langsung ya. Oh, juragan. Juragan. Ai. Di dia ngomong naon di dia mah. Siang ka mana? Kan siap, juragan. Ya. Oh, naon? Parembe. Sampai parah. Parembe jukut. Oh, tadi bisa mengisi Rohman tuh. Tengah gimana dia ini yuk, kue yuk mah. Bener be? Jadi kita kue jadi yuk. Huha heho. Heho meren. Kumanya. Udah atuh, has bae. Ngarit ya. Parembe. Mana? Iya parembe. Parembe sebuah lagi asal dulu tuh. Lah, tenden. Oh, tah.
Ya, silakan ya, jemput ya. Pokoknya mas, sekarang ya mah pulang nih mah comeback ya. Lintu. Awan ya. Buka baik aku juragan. Oh no! Siap. Aing geus dua anak basit tuh. Atuh ieu mah jangareunna embe. Woi, naon ya? Geus kan kanang betu. Woi, si Aing tuh.